Mexico की ईस्ट तंग मनाकल असिदा यामना सोंगबो येंगलु माइकैदा उपामिसिंगना सोंगना कुपसिलगा लैबा जंगल अमा लै मसिगी असुकी मतिक सोंगख्रबा जंगल असिगी मरक्ता सुरुंग मानबा यामना लुबा लंबी अमा थेंगनखि अदुगा मफम अदुगी सुरुंग मानबा लंबी अदुदा आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अमना चंगनबा होनखि मखोइना थाजबदा सुरुंग मनुंग असिदा थाइनिंगी ओइबा करिगुमा खरदि सोइदनमकि लैरमगनि हाइना थाजरमे सुरुंग मनुंगी लंबी असि यामना खूबा मदि यामना मम्बा लंबी ओइबना एक्सपर्ट सिंग खक्तना प्रोफेशनल इक्विपमेंट सिजनरगा चंगलमे असुमना पुंग क्या चंगना चंगलकपना आर्कियोलॉजिस्ट सिंग अदु सुरुंग अदुगी 230 फीट फावबा चंगलखि अमदि सुरुंग अदुगी ख्वाइ मखा अदु योरमे अहानबदा मखोइना मफम अदुदा करिसु थेंगनरमदे अदुबु सुम थिरुबा मतमदा मफम अदुदा सीक्रेट चेम्बर अमा थेंगनखि अदुगा सीक्रेट चेम्बर अदुगी चंगफम असि नुंग अमना ननसिलगा लैरमखि अदुबो अखोइदा लैरिबा वहंग असि मसिगी सोंख्रबा जंगल मरक असिदा लैमाइदगी 230 फीट लुबा सुरुंग असिगी मनुंगदा सीक्रेट चेम्बर असि कनाना करी मरमगी सारमलिबनो हाइबसनि अदुगा सीक्रेट चेम्बर असि करी मरमगी नुंग असना लोनसिलगा थमलमलिबा जानो मसिगी मेक्सिको की ईस्ट लोमदा लैबा जंगल असि चौराकना 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर मुक चौबो मफमनि मसिगी सोंख्रबा उपामिसिंगना लोइना कुपसिलगा लैबा जंगल असिदा थाइनिंगी मतमदा लैरंबा मायान सिविलाइजेशन असिगी अरुनबा क्या लैरि थाइनिंगी मतमदा मसिगी चौख्रबा जंगल असि मायान सिविलाइजेशन असिगी मखादा लैरमलिबने मदि मखोइना अचौबा सिटी क्यासु सारमखि मायान सिविलाइजेशन की मियोइसिंग असि यामना मखुत मसा हाइबा मियोइसिंग गाक्तने हाइना लौनै मरमदि मखोइगी शहर असिदा इजिप्ट कुमना पिरामिड क्यासु सारमखि मसिखंग नतना मखोइसि एग्रीकल्चर पोटरी हेरोग्लिफिक्स राइटिंग कैलेंडर साबा मैथमेटिक्स आर्किटेक्चर अमदि आर्टवर्क असि फजना हाइबा मियोइ गाक्तने हाइना खंगनै एक्सपर्ट सिंगना फोंदोकपदा मसिगी मियोइसिंग असिना मफम असिदा यामद्रबदा सिटी असि 60 मुक सारमे दुगा मदुदा अचौ अचौबा कोनुंग पिरामिड अमदि टेम्पल सिंगसु सारमी हाइना फोंदोकि अदुगा सिटी खुदिंगी निंगथौ अममम लै अदुगा मखोइसि मिया मदुना ईश्वरमकनि हाइना लौनरमे मखोइना सारंबा बिल्डिंग क्या ngasi ngasisu tekta kaidana leiri amadi madubu yengba numit khudingi tourist kyasu lakle aduga masigi songkhrava jungle lambi changpum fawo phajana leitaba mafum asida mayan civilization asigi lolaga thamlamba city amadi structure kyasu leiri khara amana leinung da leiri aduga khara amana upambi mayam asina khumjillaga leiri अदुबु चौखलकपगी मतुंगिना टेक्नोलॉजी क्या सिजनदुना मायान सिविलाइजेशन की अरोनबा सिटी अमदि स्ट्रक्चर क्यासु फंगबा ngamखि ngasi फावबदा मायान सिविलाइजेशन की एंशिएंट रुइन्स लिसिंग मरी ग चौंगा हेना फंगबा ngamखि अदुबु एक्सपर्ट्ससिंग न थाजबदा मायान सिविलाइजेशन की म्यूसिंग न मसिदगी मसिंग थोइदोक हेंदोकना स्ट्रक्चर क्या सोइदना सारमगनि हाइना थाजै अदुबु मरु ओइबा वहंगसि मखोइनि स्ट्रक्चर से क्याम सारमबनो हाइबसि नत्ते मायान सिविलाइजेशन की म्यूसिंग असि कदाइदा चटख्रबनो हाइबसनि असुक यामना मखुत मसा हाइबा यामना सिंगबा मियोइसिंग असि असुक चौखलबा सिटी असि करिगी थादोकलमलगा कदाइदा चटख्रबजानो लेदार टेक्नोलॉजी की मतेंगना एक्सपर्ट सिंगना जंगल अदुगी करंबा मफमदा मायान की रुइन्स लैरिबनो हाइना येंगलमे अदुगा मफम अदुदा चंगलगे एक्सकेवेशन तौरमे गल्फ ऑफ मेक्सिको की मनाक्ता लैबा युकातान रीजन असिदा आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना मायान सिविलाइजेशन की खुंगंग अमगी रुइन्स थेंगनरमी खुंगंग अदुगी ममिंग असि किविक हाइना खंगनै मफम मदुदा निंगथौ अमना ngasiदगी चाही लिसिंग अमगा चनी ममांगदा मसिंग यामलबा नुंग क्या सिजनरगा 30 फीट वांगबा पिरामिड अमा सारमखि मायान की मियोइसिंगना पिरामिड असिगी मनुंगदा रॉयल चेम्बर अमदा मखोइगी निंगथौदु सिरबा मतुंगदा फुमबगी चनाबी लेरमे मरम असिना मदुबु थीननवा आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना पिरामिड असिगी मतोंदगी मखा फावबा तौखाइरमे मखोइना पिरामिड असिगी मनुंगदा रॉयल चेम्बर लैब्रमदि मदुदा करी लै हाइबदु येंगनबा होनखि असुमना फिट कुनगा माथोइमुक तौखाइरबा मतुंगदा आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना नाकल अमसि फ्लैट ओइरगा सिट नानबा नुंग अमा थेंगनखि नुंग असि अतैदगी मसक मोंग तोंगानबा मायान सिविलाइजेशन की मियोइसिंगना का अमगी रूफ असिदा सपोर्ट पियुदा सिजनबा नुंग ओइरमखि मसिगी नुंग असि लैरंबा असना ताकलिबसि पिरामिड असिगी मनुंगदा रॉयल चेम्बर गुम्बा का अमदि सोइदना लैरमगनि हाइबसनि असुमना आर्कियोलॉजिस्ट सिंग अदुना खरगा मुक तौखाइरबा मतुंगदा पिरामिड अदुगी बेसमेंट का सारमबगी फाउंडेशन अमदि स्टेयर खरसु थेंगनखि मसिखंग नतना मखोइना मफम अदुदा क्लेगी चफुगुम्बगी अकाइबा मसेट खरसु थेंगनखि मसिगी अकाइबा क्ले मसेट असिना आर्कियोलॉजिस्ट सिंगदा
wahang ke hanganki. Claim asid asi radio carbon dating tawba matamda posak asi 500 AD havdi ngasidagi chahi lising amaga chonga muki mamangda sarambani havisi khangma ngamki. Aduga khwaidagi ngaklibasi pyramid aduna ngasidagi chahi lising amaga chaningi mamangda sarambani aduga manungda leiramliba claim asid asina ngasidagi chahi lising amaga chonga gi mamangda sarambani. Masina archaeologists sing adu yamna angakpa ohinki. History gi matungina Yucatan region asi Northern Mayan gi mafam ama oiramki. Aduga ngasidagi chahi lising amaga chongwa gi mamangda pyramid asigi manunggi chamber asi saba matamda Mayan gi miyosing asi mafam asida laktri haina fongduki. Aduna hojik leiriba wahang asi royal chamber asi Mayan saba natragadi karamba miyoi kanglopna saramlibna haibasani. Masi khangnabagidamagta pyramid asigi akoibada leiriba jungle asida yamna kupna thizalami. Pyramid ki mafam adudagi 15 km muk chatlaga archaeologists sing aduna nungpak kharagi marakta trail ama thengnaki. Trail aduda sum chatpa matamda surung amasu thengnaki. Surung adugi changpham asi yamna khui amadi manungda changbasu yamna khudungchadaba oirami. Maram asina professional equipment kya sizinaraga expert ahumna surung manung aduda changlaki. Pung kharagi matungda expert sing adu surung aduda 230 feet muk luna changlaki. Asumna mafam aduda makoina secret chamber amada changnaba lambi ama thengnaki. Aduga secret chamber adugi changpham aduda nungpak amana nansilaga leiramki. Asumna kanna honaduna nung adu lauthokluba matungda manungda leiramliba posak sing aduna amukka hena makoibu angakpu oinki. Laimaidagi 230 feet luna leiva secret chamber asida thainagi matamda sizinaramba mai thanmagi fire torches phanam thengnaki. Aduga mafam aduda maset tana kairaba safu kyasu thengnaki. Masigi akaiba safu maset asi makoina pyramid ki basement thengnaki ba maset aduga chap manarami. Mafam asi matam adugi myoishingna lai khoramba lakfam oigini amadi lai khoramba matam aduda safu si thugaiba oigini haina fongdoki. Aduga archaeologists sing aduna akaiba maset sing adu khomjilaga chafu du samjinaba honaba matamda chafu khudingmakta maset amamam loina walamki. Kari maramgi machet ama asi dum walibuna haibasiki maram asi chap chaba khangba ngamlamde. Archaeologists singna thajabada chafu si thugairaga machet amasi makoina mayumda puraga chatkiba oigani haina fongdoki. Aduga pyramid ki basement da leramba machet adusu mafum sidagi asumna puraga lakhiba oigani haina fongdoki. Masina taklibasi mafum aduda Mayan civilization gi miyosing laktringai matamda mafum asida atopa miyosing na khundarami haibasi takli. Aduga makoi ki culture si Mayan civilization gi miyoshinga yamna manai haina su fongdukli. Archaeologists sing aduna chafu maset leiramliba secret chamber adugi makhada su lambi amaga amuk thengnaki. Asumna makoina changlaga yengba matamda secret chamber amaga su leiramki. Aduga ka adugi faklang aduda yamna angakpa painting kya su thengnaki. Secret chamber adugi manungda nung amada 3D jaguar painting amasu thengnaki. Aduga atopa painting amadana jaguar na saji tanabagi painting amasu thengnaki. Painting sing asi atopa Mayan civilization gi surungda yeklamba painting singdagi yamna top oiramki. Aduga painting sing asi kupna nainaraba matungda masing asidagi chahi lising aninga chamagi mamangda yeklamba oiramki. Painting asi Mayan gi miyosing na mafum sida laktringai 800 years ki mamangda yeklamba oiramki. Masina mayek sing na takli madudi mafum sida Mayan civilization laktringai mamangda atopa civilization ama leirami haina takli. Duga makhoi gi hingbagi maong amadi culture asi Mayan civilization ga yamna manai haina fongdoki. Maram masina civilization asi archaeologists singna early Maya natraga classic Maya haina mingthonki. Aduga hojiksu angakpa mu orika leiribo hangasi mafum sida leiramba asuk chawkholamba civilization asi khanghaudana kadaida chatkrabano haibasni. Wahang asi ngasi su mystery ama oiri.